HETNA BELAP KUKI channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Tuni November ni sim som ni lani ni kho Thusoh Lahkhom ho Russia le Ukraine hun ki daw apat Ukraine in Western Allies ho hinga aningi zing long range missile ho Russian gamlai lungkap na ding a anaput jing uchu US President Joe Biden in Sunday ni khu alhang phonga phalpi na anapi tolhan in Russia dawnan Ukraine in anamang pantan hi November ni sim samna ko tiu se ni khochin Russian in ato phanau Luhansk gamsunga buike pat telapat amaspena ding Ukraine in storm shadow missile chu anakap humtan hi thilso to ki mat maban a itabang dim lung lung de hamti sai the hitapon hinla Ukraine in Russia dawna ding a galman cha poimota khat aman thaiding a phalna ki pe hitolhat in mailama Russia adinga hlo sana le phola anomna thabe ki pe be na khat chu hitai het the khat chu storm shadow tia ki he mizar hi United Kingdom na France in asem khomlan mizar changkang ta khat chu hi chu mizar hi melma te redel to zolo na ding a ki sim khan hin chule mar zakhat le som nga langa hi lo le kilometers zani le som nga chan lenglung theizo hi chun avat sa chu Ukraine and Russia in ato phagam sunga munpoi mo phalai atam zo chu galsa len le mihim hin ko gasu mang khiar khiar ngai lova boilo hila aka pha jing thei din tin na chu hi chule melma te redel electronic ferho akon boy phalawa adoinamun achu cha theina ding a GPS inertial navigation le terrain matching system abon cha ki thoa ki bul misar khat chu a hi Thusoh ki modung zuijin Ukraine amasapena dinga Luhansk gamkaya Russia te military facility mon ahi dia galman cha kholna mon buluna ane uvin kisejin hi chu Luhansk gamkai sung hi Russia ten ala azawa pa nasata van bitna ane uwa chule Russian supply te logistic le command operation muna ane u hi amun vel a Thusoh Lahkhom ho akon thulhuh in galman cha kholna le command centers la ho a nasata le ki zom in apo za zing in a hi atin hinla Thusoh Lahkhom chan ovin thina man na to le akisu se zat het the hi poi akiti storm shadow missile army tactical missile system a hi lo le ATSCMS ti azong ke he missile changkang ta hi Ukraine hin aman pat tolhana galma nasata a ki khial a Ukraine in anachan gam ho anungla azona ding u phat gom kom ta khatan in in a hi anili so saidan in hichi mizar ho hin Russia tepal bitta ki gen ho chu imalawa apel do thading Russia te supply chain command structure le munpi poimota ta ho a dinga bitna umlodeng chule mabana Russia adinga gal marchal na lampi ha sading hitai ati alangkhan hichi galman cha ho Ukraine hin ahin man pat hin agambung sunga dinga buina nasata ahin hlut theizin amzon hi azi chu Russia in long range missile mangcha Ukraine bulu na hi ha ta ademna anai na bana ale thu na anai te ding ubinzong asai ubin hi geldo thei khat chu Russia in hi chu thu to kimana nuclear galman cha mantheza humdo vesa na nuclear doctrine achieve ki sanjong a hialu a hitai hiti ho ka la western gam ho hi dia United Kingdom in changkang ta galman cho ho hi Ukraine adinga poimo ta hin agam ago le achamthat na ki venading kulta hi ati mabana galma ahung ki hezing to hlana Russia le Ukraine ki ka ki daw na hin ichan ahin luding hamti hi vanoi lam kai ho dinga lungzen ta khat chu hitai Ukraine tablu na le thu na in Thursday ni khochin Russian ten intercontinental ballistic missile a anale thu ovin asai un hi Thusoh in asai ben a Russia ten galsa len ho akon kinchal hypersonic missile mangcha Ukraine te pansa anazang aka movin asai uve alangkana Ukraine ten Russia te kinchal missile gupta aka blavin asai zun chule phep zong Dnipro vela anachu e ativin ahi Russia in ale thu ding ahi ti thulhuh amza in US le western gam phabap pin Kiev muna embassy hosing zo anakha ovin hinla angai za US in hon kit ban in Italy Spain le Greece in jong anung hon kit ngal ovin hi vanui chamhat gam lam kai phabap pin US in Ukraine palpi na api na chunga hata phamosa ana anai zun gal kai se so na ding ahi ativin hi
United States in long range missile amanding uva apalpi se hulovin Ukraine gamgi mun hoa anti-personnel landmine hozong assault ovin season US Defense Secretary Lloyd Austin in US to gun hi Russia in gal aboldan hata a khelzi uva alo thailova aboldan ovin season hi Pakistan gamsunga hungsu zing milham ho chunga kilam tina kibulu na thulsu kina achi sa November ni sim somni lakhat ni khun Pakistan sa humlam Kuram district hopa batjai khoto kinai cha umun me hello thel choi hon milham po gari analam tinwa thala anaka phumnawa mi somli le ni in thina ato oven chule mi somna khan machan na anato ove he thei kha chu amun vela hi nam chom chom sial asuni kho ki muto na ki buijing na mun khan hi akiti ki bulu na hin thina to atam zo chu numail achapang jing hin ki su kha na ne passenger ho chu anai lam hospital awa polu hi dan u authorities on asayuve security hontil si bol ho mat do na ding in search operation khauta in a chil ha piuve kiti Pakistan gamsunga thinglang humi ho chenamun ho hi Pakistan vai hom ten en vet suizo lo naw hi hung so le cho hitan hitabang ki bulu na hi tu kumka sunga dinga zong avei gup channa hitai International Criminal Court of Justice ICC in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu Defense Minister Job Garland chule Hamas lamkai Muhammad Daif chunga arrest warrant ana phon khum tabin hi ICC na kise ho chunga hin Gaza gamsunga gala tol ke manin war crime le crime against humanity ne za themona chan in mehem hin ko chunga thisan sona nei themona chang in achung thu utan di phon do na chu ane in hi ICC te pon hin Thusoh Lahkhom wal hu chi la ki do na chunga mapan a chamna hum do na ding dal tana pangkhat dana a do na bana Israel lam kai hon ha ta in yel kal na le dom but na anation warren ki sojo za cha ta la Jews na mite ki HETNA sang pen hi ati US President Joe Biden je injong thulu na chu dem na anizin hi alangkhan Israel sapaiten Gaza strip sunga nera refugee camp school refugee camp ki man namona airstrike and abol khum ki nawa chupanga pannan mi somlanga intina ana to vin hi chule khan junis mona bom hi nawa zong mi intina ana to in mi ni in kisu khana ana nei uvetin civil defense on ana sai uve Gaza health ministry thulu dungzuizin gal ki pana pa tuni chana Palestine mi sang sobli le sang li le somnga la gut velin thina atu tan chule mi lakha le sang somli le jani le somgup le get in machanna atu tawe ati Israel sapai tel hanglam Lebanon gamsung a Hezbollah te to kidona a Israel sapai mini in thina atu ki to lana Israel sapai thina to agoma somnga le ni ahlingtai tir na phongdo ovin 2023 October ni sim sagi gar hong ki patna ni khwa pat Israel sapai agom goma jaget le ni in thina ato ta in asai uve chule sapai sang nga le jathomne somko loko ta injong ki su kha na anei ta ovin asai uve Juni ai mi time sa kon thu so ki mu phapat ho Achi sa November ni sim samlage ni khoa Imphal a Ruling MLA hon Manipur boina thu a thulu ana chom chom asim to ke manin Amy MLA som hon jong lungger hin phongdo un hi MLA som hon press statement khat asodo na over state cabinet khadin Mil hom chakhat thadaw le mal tribe thakhel dana ki se ho a happy thu aphon hi wangse umta hi ati government thal sangup langki chomdo ho nungmu hi theina ding a AFSPA hi Manipur phai champum pia umsa ding hi so na panangai chat khat hi tinjong aphong do un hi chule mass operation jatlanam khat chunga bowa bolding kiti hi sine langnei na hi mass operation hi step pum pia bol a dan lova kilam do mai thar ho militia ho khuna ap nungla ding a hi tin chong MLA ho som thopon chun asai in hi jirba mami gup thina thubo NIA in holding up do zong hi jatlanam a ki khantum na sa na hi nungkum mai ni simtum apat phai chom le thing hangam a civilian ho ke thana case song NIA khutna pi do ding jong MLA som hon recommend abol vin hi mi gup thanango a ho KUKI militant ti a phondo dinga center hengangi enanei ding ti a November ni sim somna gate Ruling MLA meeting thulu na hi chipi ding hi masanga arambai tengol le meitei lipun ho dandung zui a unlawful organization a phondo hi hantin jong asai un hi
Village volunteer ho kiloi khomna organization hi pove amo hi arambai thengol le G5 ta ki he meitei thingnui nga ho kiloi khom hon state police le jiribam a CRPF ho ki thopina a khobulugu a kon ki vena ding a hunga ho hi vetin a hilchet un hi Jeribam Thusoh ahin state government in ahilo langa phatchom na kela ding agong in thinghang mi ho thanei na la pi ding to gon to center a NDA government change gi na ane uvetin MLA som ho thupon chun asai in hi central state government in Manipura chamna umna ding in political dialogue hin panloi han tin jong nge na ani un hi chule Manipur phai chama MLA le ministerial champi ho in kibuluna dem na zong apung do un hi simdo dinga ki say high power committee in hitabang Thusoh ho a changwal phachom na ding panla ho chunga khulna zong nei u hantin nge na anei un hi hitabang thil ho hi akilong jing chief minister tauna hu do na dinga ki bol to kilo 18 jong MLA som hon asai un hi Central Reserve Police Force CRPF chunga simlai kilai khon ki thopi loading non cooperation tia thupon chu la do withdraw hitai hichi thulu un hi CRPF lam ka hole student kilai khom na chomchum KSU JSF JSP July le HSA hon high level a ki hona nei zo wa hon kila do hi tin simlai kilai khom ki min pha hon joint statement khana anapong do un hi Director General CRPF to simlai kilai khom na lam kai ho ki hona CRPF lam kai hon mi pi za lo na le iza sa lo na na to ho abol lo hilding u hi dan apong do un hi mi pi to kilung tu ta achi khom a pan khom ding akigal do jing e tin jong thupon chon asai in hi het thei chu achi sa November ni sim som lakhat ni khu a jeribam jakhodar khu a KUKI jo village volunteer som thana ngo he ji over KSO le JSF in CRPF chunga non cooperation boycott anaphon u hi Mizoram Rajya Sabha member umsun vanla venachun Manipur a hi chamna thaina ding a president's role a te ngai hi ti Wednesday ni kho achun Times of India henga asaina achun vanlar venachun kumkhat walzen buina so thipna ding ahin Chief Minister Anbarin Singh ato ading azolo zia hialdo ngai hi ati gamsung boin hi Manipur police ho that zoding a hi tapoi jong atin mail hele thinglang mi hon himla thol anei ho chu state police ho sanga hoizole thanei zo hi tai jong ati anidan in angai cha chu Central Military Force ho solut ngai hi tin jong asai be in hi vanlar vena in a sebe na achun chamna det ta thaina ding in president's role hi a hi lo thailo le kalpi masapen hi ding hi ati amana sei ki na achun Indian Army hon mail hele tinglang mi ho chen na gam chu kichi a khenova aka ochu buffer zone ki tupta ase mo nga hi ati mail hewa dingav ki vai hom na tha khat mail hei tam chen namun a gondo pya chule mizo chilha hon ato phauna gam sunga chu separate administration agondo pidio angai 18 jong propose abol e dunia ding in Thusoh ichan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe